Kamiti ĩrĩa yathurirwo nĩ gavana Mutuma Ntoi-Thingkia kwithirwa bakitakira abitha ba NPR Ndumuru ibagukara bwega nandi nibariungite ntereji nikenda gutega witi ngugi bwa abitha ba bakiare nibaugite ukaria nibwitite na mbere gucokanira. Kuma gavana Mutuma Ntoi-Thingkia tariki 4 mweri uju wa gukinyithia amabitha 50 ba NPR antere etia Ndumuru na arathirikari yake kaithagirwo ikithinambe na kubamenyera nikenda abathinambe na gutetheria kwaiga ukaria ntere mwanya mwanya cia urithi na kamiti yegie kumenyera antu baba NPR yathurwa baithiritwe bakithiuruka ntere ino cia Ndumuru kuona akana ukaria na buthite na mbere na gucokera na endi bokujira tarithi bakiuga ukari buganite ntere ino na baina nkatho kiri gavana. As a representative from Isiolo, tunashukuru sana kwa sababu the initiative imetusaidia sana aswa kwa upande wa national administration. Dene ya Meru tuturaomba kwekethania ibone ne turari ni tungombe tukumbo tukumba wita ukinya no tuba amba baraba yite ngambe cheto nkiruke ngirinyanya karibu ngire komi tuzo ngatho mingi bana gavana twegora ibo boya thine nende twina ciume biire kuma igwe yao tariginya ng'ombe cietu kana mburi ciume biire biguote iraigwa kinya imwe kwa hivyo njune na ngatho mingi tugurta turi antu ba Meru sana antu ba igembe north igembe central na Tigania rwari na tucogete kithakene ketu rwari ndi woni ndi murithi ng'ombe cia rwari ngatho ikunyuete na ruyo ikathama cie area ya ngatho nendo tuna security kuno mucogiria nkatho ibo ya muno bwana gavana no tungambe ni kunyerwe lo bwa tutanyo me aka 10 ithiri ngambe oiko muguru toka bere oiko nywa ngatho ngambe iko ikunywa toikanatia ngambe iko ikunywa lekiau ngambe iko ikunywa lekiundu ngambe kunywa ndemwe mwe no tuba security waretera bwana gavana ya askari 50 na baili asikabare barwaretere bwana gavana ngune kuonekana kuma ntukwira twakarire nthia gavana twithire tuturi antu bawatanirite na antu bena urumwe na batu tukienda kuthiria thina ire twiro tucumbura so ke kamite buru iboya no ntu utiro turauwa tucamanie mucamane turi ocamania na tukua twacamana cia mweri ya ile na kinyare ya kwino batu twacamanie ye bindi ntuko cionthe to make sure askari bara twaero ibakuria boya no ntu nya yetu ni askari bau na nya gavana wetu ni askari bau ciumia biele bithiri kuma ntukwira twekera askari a kutethirwa kwina thina arithi tafadhaleni tuwekeni siasa kando na bantu ya urithi kando mantu ngombe tukwaragia mantu ngombe tutaichegera Kimeru waichegera makorokori na makorokori haya uichegera utibi otethia byo kuita kwanda siasa itina maana na siasa cha kwaragia na makabila nacho turi antu kabira nyingi na tuburite kwetha tukara mantu ya urithi wa ng'ombe yake na mantu ya security bariuga kwejana gwa kinyankare ciere ira cianenkaniro ene thirikari ya county itetheretie muno kurutha patrol ntere mwanya mwanya. Imenisaidia pia mimi mwenyewe kama chief kutoka Nakuru Prato location kwa sababu the patrols ambayo wanafanya mpaka area yangu mpaka Kashuru mpaka wana extend mpaka upande wa Gambela na kutoka hawa askari wawekwe hapa. Kutoka hiyo siku hakuna maneno ya stock theft imeripotiwa tena kwa sababu wanajitolea. Vile hii gavana ya Meru alifanya kazi na community. Kwa hivyo sisi tunapenda tukapata hii mabarabara, tukapata maji, aongezea tena kambi ingine mahali naita Makinya. Sasa sisi tutakuwa sawa kama community. No kwe ne antuba area hizi ya northern grazing area bonde ibawiritwe arimi na arithi na inkuona kuringana na mpango ya gavana tweta bwega na tweta gwikira kana bagaiba so history ng'ombe ciyawa turenda Ndumurua nontu orinde ng'ombe cianjiritio coka rwa ng'ombe kunywa ngatho kunywa lubu rwari so baraba kuona umucetho uti mucetho yerio ikuwa make sure utonga bubwetu bwe sawa sawa. Kuma Ndumuru Igembe North, Peter Nicholas, Chabari.